Хрватскиот репрезентативец и играч на Вардар, Игор Караджич, е средниот од тројцата браќа Караджич. Сите тројца се спортисти, но тука има една интересна приказна. Тој и неговиот постар брат Иван се можеби единствените браќа кои што играат во различни ракометни репрезентации. Игор Караджич е моето друштво денеска и јас сум сигурна дека разговорот ќе ви се допадне. Игор, здраво! Здраво, поштовање свима. Ти благодарам што дојде во студиото и на овој дожлив ден и сум сигурна дека ќе имаме интересен разговор. Надам се. Во самата најава кажав дека ти и твојот постар брат Иван, па дури BBC направи репортажа за тоа, сте можеби единствените браќа кои што играат во различни ракометни репрезентации. Ти играш за хрватската, тој за босанската. Како е да се има брат противник? Pa sigurno, mislim da ima dosta primjera dvojice braće koji su igrali za iste reprezentacije. Čak jedan primjer ima i u fudbalu, ali ovo je jedinstven primjer stvarno u rukometu gdje dva brata igraju na dvije različite strane i mislim mnogo puta smo igrali jedan protiv drugog, ali eto, na jednom prvenstvu se to desilo, baš da igra reprezentacija protiv reprezentacije i stvarno je bilo veselo u našoj kući. Znači i za majku i za oca, ne znam za koga se opredijelili, ali eto, taj put Hrvatska je pobjedila. Тоа беше на првенството во Катар? Во Катар 2015. година. Ти попушташ ли тогаш Иван со оглед на тоа дека е постар брат или не? Pa sigurno, uvijek kaže Radimira u kući popustit će stariji brat. Колку ви беше чудно на почетокот кога почнавте да играте еден против друг? Pa čudno je, ali to sve kreće od nekako od kadetskih dana kad smo igrali jedan protiv drugoga, znači Ivan je postar od mene 3 godine. Nekako smo uvijek mi mlađi htjeli njih dokučiti i nekako sam uvijek rivala vidio u njemu i na treninzima i eto, poslije godinama otišli smo na različite strane, on je otišao u jednu državu, ja u drugu državu, misleći na klubove. Znači on je tražio kruh na jednu stranu, ja na drugu stranu, jednostavno susreli smo se stvarno dosta puta, ali nikad reprezentacija protiv reprezentacije do te godine i stvarno je bilo jedno neobično iskustvo, ali nadam se da će ih još biti. Колку е тежок твојот противник, односно твојот брат кога играте на теренот? Pa sigurno, on je baš pravi profesionalac. Znači čovjek daje sve za rukomet i jednostavno pobjeda mu je u krvi. Ja sam imao 2-3 puta sreću da sam stvarno bio u malo boljem timu i jednostavno i prijatelji su mi pomogli da izađem kao pobjednik. Ali on je jedan veliki borac, prvenstveno odličan čovjek i to mi je drago da su roditelji tako izbacili svu trojicu, znači da su izašli na pravi put. A ovo, Bože moj, sporedna stvar, rukomet, pa ko pobjedi, ali eto, nakon nekoliko puta, kažem, zbog moga tima, ja sam izašao kao pobjednik. Има една анекдота која што е врзана за тебе и за твојот брат Иван, а тоа е кога ти играше за тимот на, може да ми помогне? Босна Сараево. Така, Босна Сараево, твојот брат за борец. Ти Хрват играше за муслимански тим, твојот брат Хрват играше за српски тим. Некако тотално нелогично, ама логично. Što se случи na ta utakmica? Da, znači skroz, uvijek oko mene se vežu takve neke stvari, znači uvijek sam u nekoj neprirodnoj sredini. Jednostavno dogodilo se to da su ta dva kluba stvarno bili najjači timovi u Bosni i Hercegovini u to vrijeme. Ne znam koliko sam imao, možda 18-19 godina i desilo se da na kraju, znači stvarno prvenstva, odlučiva se utakmica u Banja Luci, znači za prvaka i odlazak u Ligu prvaka naravno. Bosna je imala 2 pogotka razlike. Susreli smo se u Banja Luci pred stvarno mnogobrojnom publikom i na kraju, kažem, Bosna Sarajevo je pobijedila. Tvoj tim, tako? Da, moj tim je pobjedio, na kraju osvojio je prvenstvo i sjećam se da mi je brat doživio šok tada. Nije mogao vjerovati za to i na kraju svega, eto, opet smo došli u istu kuću, u isti krevet, kod istih roditelja, odmah istu večer. Tako da ima tih male anegdota stvarno sa njim gdje me htio izbaciti iz kreveta, iz kuće i da ne može vjerovati da sam ga pobjedio prije 2 sata, da sad ležim sa njim u krevetu. Третиот брат е фудбалер. Можеш ли малку повеќе да ни раскажеш и за него, да го запознаеме? Значи... Pa da, on je uvijek bio naša mala maza, jednostavno. On je 8 godina i mlađi od mene, 11 od starijeg brata. Uvijek smo ga gledali više kao sestru, da ga čuvamo, da ga pazimo. Nisam mogao vjerovati da će on isto krenuti stopama našim, jer je prvenstveno krenuo u rukomet i poslije toga se prebacio na fudbal.
Zavolio je tu golmansku poziciju i malo po malo moram priznati da ga ispočetka nisam pratio toliko jer sam vjerovao da će krenuti u neke druge stvari, da mu je ovo samo neka usputna stanica. Nakon nekog vremena, kroz novine, kroz moje prijatelje, shvatio sam da je stvarno velika perspektiva, da je odličan, da smo mu geni valjda nešto uradili i kroz godinu dvije proglašen za najboljeg golmana Lige Bosne i Hercegovine. Dobio interes stvarno tada jednih odličnih klubova, ali on je izabrao je malo teži put. Iz razloga toga što mu trebaju minute, što treba da brani, znači razmišljajući sportski, otišao je na pravu stranu i sad se nalazi baš u Heidelbergu u Njemačkoj. I mi sad kroz 2 tjedna putujemo za Njemačku, tamo igramo utakmicu protiv Rhein-Neckar-Levena uzratnu i tamo ću njega sresti, u istom gradu su Rhein-Neckar-Leven i njegov klub, tako da radijem se toj družbi sada 2 dana. Trojica braća, trojica tam na različnoj strani. Kako vaši roditelji se nose sa sve to? Pa navikli su više, ispočetka se sjećam i majke i oca, znači uvijek plaće, rastanci ovo, ali meni je to uvijek bilo smiješno, jednostavno shvatiš da je to život, da svak mora otići na svoju stranu, da uradi ono što najbolje može. Sigurno da ćemo se poslije svi vratiti u tu obiteljsku kuću. Kaže, majka je navikla, bratova žena i djeca su sa njim u Izraelu. Pričam za starijeg brata, Tako. On je trenutno iz švicarskog Schaffhausena prešao je u Maccabi Tel Aviv. Tako da, ne znam, sve je super, eto kad su blagdani sastajemo se, nema puno vremena, ali opet nađemo mi uvijek neke prilike da budemo jedni s drugim. Koga prv go zasaka rakometot? Pa moram priznat da mi je prva ljubav bila karate. Znači karate sam trenirao možda nekih 2 godine baš kao mali klinac. I poslije toga fudbal. Poslije fudbala sam prešao na rukomet radi brata. Znači nisam ni znao kakav je to sport, ni što je to, jednostavno vidio sam neko trčanje na terenu brata mi i njegovih prijatelja i jednostavno smo me ubacili sa sobom. Eto, dan po dan, nekako sam zavolio to i tu sam gdje jesam. Na 15 godini dojde povikot da igraš vo hrvatskata reprezentacija Da. i od tamo trgna sve? Da, pa nisam mnogo znao ni o reprezentacijama. Sve to kreće zbog mog brata koji, poslije ćemo razgovarati, znači koji je bio za reprezentaciju svijeta kao junior. Jednostavno nekako me privukla ta želja za reprezentacijom, znao sam da to donosi nešto više. Znači klub ti donosi jednu stranu nečega, ali reprezentacija nešto drugo sasvim. Sa 15 godina je došao prvi poziv, znači to su bili kadeti, pod poziva jednog hrvatskog stručnjaka Smajlegića. To je bilo prvenstvo, ako se dobro sjećam, europsko i Estonija. Kvalifikacije smo imali i rekao, zašto da ne pokušam, jednostavno krenuo sam tim putem. Dobro nam je krenulo, osvojili smo europsko prvenstvo u Estoniji, poslije toga svjetsko prvenstvo u Bahreinu. Skupila se stvarno tu dobra generacija, odlična ekipa. Mislim da poznajete dosta igrača koji igraju već sa mnom u reprezentaciji, Domagoj Duvnjak, Štrlek, Pešić. To je sve bila moja generacija koja je napravila stvarno jednu uzlaznu putanju u hrvatskom rukometu. I evo, dan danas održavamo u seniorskoj reprezentaciji. 6 godini si već vo Skopje, pretpostavljam дека si dobro adaptiran, međutim, kako ti beše koga prv pat od Mostar dojde vo Skopje? To je bio stvarno jedan loš period u mom životu zbog toga što sam imao jednu veliku povredu ramena. Imao sam operaciju i trebalo mi je kroz 7-8 mjeseci da se vratim rukometu. I koliko se sjećam, tad je napadao onaj veliki snijeg i dobio sam poziv od Veselina Vujovića da želi da pristupim njegovom timu, da nije bitno koliko da će me čekat, da me prati već dosta dugo i da je sad dobio priliku da me pozove. Malo sam se dvoumio iz tog razloga što sam dobio poziv od gospodina Line Červara i tu je bila sa prekretnica da li Vardar, da li Metalurg, ali na kraju sam odlučio za Vardar samo iz jednog razloga što je u Metalurgu u to vrijeme bilo stvarno dosta makedonskih reprezentativaca i htio sam prije u nekom klubu dobiti priliku i to osjetio sam da bi to mogao biti Vardar i stvarno Veselin Vujović mi je pomogao mnogo. U to vrijeme smo ga gledali nekako kao oca i vratio me u život. I evo dan danas sam mu zahvalan toga. Pred 2 години со хрватската репрезентација го освоивте третото место на првенството во Полска. 30.000 луѓе ве пречека во Загреб, во Сплит имаше пречеки во Мостар. Сега во јануари ќе играте повторно. Pa 2016. godine, znači stvarno nadali smo se medalji, ali možda i nekoj većoj, ali eto ispalo je kako je ispalo. Izgubili smo nenadano u Španjolskoj u polufinalu i
bože moj, desila se ta jedna utakmica, ako se sjećate, protiv Poljske u četvrtfinalu. Znači, pred njihovom publikom, pred 20.000 ljudi morali smo pobijediti sa, ne znam, 11-12 pogodaka razlike i to se je ostvarilo. I to je nekako probudilo emocije u hrvatskom narodu, mislim i na cijelom Balkanu. Tako da doživjeli smo jedan lijep doček u Zagrebu. Ne znam ni sam koliko je bilo ljudi. Poslije Split, poslije Mostar. Znači, posebno taj moj grad gdje, mislim, za sportaše nikada nije bilo ništa ni priređeno, ali eto, u to vrijeme za Marina Marića, koji igra sa mnom u reprezentaciji, za mene je stvarno napravljen jedan lijep doček, stvarno kojeg ću pamtiti cijeli život. I evo sad, u Splitu, Europsko prvenstvo Hrvatske 2018. Tako da sigurno to je, znači, poveznica dole Dalmatinaca i Hercegovaca i igrom slučaja se desi da je otvaranje sa Srbijom, što stvarno nije mala stvar dole, ali nadam se da će sve proći ok i da će to biti jedan veliki spektakl, jedan veliki događaj i da će proći onako kako treba i stvarno uz našu publiku radujem se nekoj medalji, ako Bog da. Ti посакувам успех со хрватската репрезентација во јануари, ти посакувам успех на надпреварот што ќе го игра Вардар во сабота. Да се заблагодарам за прекрасниот разговор. Hvala. Благодарам на вниманието, драги мои, и ви посакувам секое добро.